Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utu mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri utu mu masaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kuri utu mu masaha mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki 29 z'ukwa karindwi 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa mu gihugu cy'u Burundi, n'ubundi nyamuneka tuba tugikomeje tugenda tubabwira uko situation ihagaze, uko ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura muri rusange. Twirukanse cyane rero nyamuneka sindi butinde, ndagira ngo tuze gukubita tubangura ibintu, tuze kubyinjiramo vuba vuba cyane nyamuneka twirukanse cyane. By'umwihariko reka mbanze nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Mbere y'ibindi byose, hari abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, tubaye ikaze, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline Yatongo mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'andi agiye atandukanye, tubaye ikaze. Badukurikira cyane bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, tubaye ikaze, ariko kandi bari rwose hano za Uganda, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni benshi badukurikira cyane rwose, kuko tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora rwose nyamuneka, tubasanga mu Bubiligi, mu Bufaransa, za United Kingdom ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze rero 5 kuri 5 tubikuye ku mutima, kuko ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo muri rusange. Yes, twirukanse cyane rero sindi butinde, nyamuneka munyemerere by'umwihariko ambanze rwose imite ninjira mu cyitwa impfunyapfunyi, cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho, kuko muri ano masaha yo ku gicamunsi ndagira ngo mbatangarize yuko turi bukubite tubangura. Turaza gusimbukira indani mu mujyi rwagati wa Uvira, turebe uko situation ihagaze kuri kote y'abarundi. Rwose ibyo byamaze kuba gateranzamba kanyina wa nzamba, ibintu bikaba bikomeye. Turaza kuba twikomozaho abarundi benshi rwose ubona ko batangiye guta urugamba, noneho ibintu byamaze kuba ibindi ndetse urugamba rushobora kuba rugiye kuba imberenge nyamuneka. Turaza kuba tunyarukira rwose by'umwihariko mu bice by'ahitwa za Kibira, turebe uko situation ihagaze, ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ku kijyanye na FDL, mbabwira ko imyitozo idasanzwe ikomeje gufata indi ntera, ndetse kandi isaha ku isaha ibintu bishobora kuzamba, cyangwa se bishobora kuba ibindi nabyo turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kunyarukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5. Muraza kunyemera by'umwihariko turebe hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje guturuka i Bujumbura, ndetse icyitwa CNDD FDD ibyacyo rwose bikaba byamaze kuba ibindi. Ibi nabyo bwose muraza kunyemera nyamuneka tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo muri rusange. Hari amakuru menshi rwose nakomeje kugenda numva agenda atambuka, by'umwihariko aturuka mu bice bya Bujumbura. Ndavuga ati nyamuneka nanjye ibintu bimwe rwose mu byo nzajya nza narangiza nkahita mbahereza, cyangwa se nkahita mbashyira ku meza, kugira ngo mujye mumenya byinshi bitandukanye biba bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino muri rusange. Yes, turaza kwikomozaho rero 5 kuri 5 n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Ubwo weho nta kindi, ariko ntari nababwira ibyo ngibyo nari ngiye kubabwira hagati aho. By the way, na munyemere mbabwire yuko rwose ubu tuvugana mu bice rwose by'ahitwa muri Coline Murangara, amasasu menshi rwose nyamuneka akomeje kurara yumvikana. Ibi biri guterwa n'iki, bimeze bite? Turaza kwikomozaho. Si ibyo gusa kandi munyemere mbabwire yuko rwose nyamuneka turi bugaruke ni mu cyitwa CNDD FDD, tukamenya byinshi bigiye bitandukanye, ndetse nuko situation ihagaze muri CNDD FDD, naho ibintu bikomeje kuzamba, ariko kandi rwose nyamuneka bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turaza kurebera hamwe iby'uwitwa Reverien Ndikuriyo ndetse n'abambari be, by'umwihariko bakomeje kugenda bakora muri CNDD FDD. Ivumbi ryatumutse, ibintu byakomeye. Turaza kuba tuvuga kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku nkuru idasanzwe ikomeje kugenda yandikwa ku itangazamakuru bigiye bitandukanye y'uwitwa Agathon Rwasa, ndetse n'uyu mugabo Gervas Ndakubuca bakunze gutazirana kugarika. Turaza kuba tubikomozaho 5 kuri 5, amakuru menshi cyane tugiye kuba dukomozaho. Ubwo rero rwose kuri utariweho, utari wakora sabone, cyangwa se utari wapyona kuri subscribe, nta kindi usabwa
akora kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Reka ibintu duhite tubyinjiramo, ariko reka mbanze mire ku mazi gato, kambanze narababwiye nti nyamuneka ntabyo tutazabazana, tuzajya tubaha amakuru ahasigaye, namwe mukuremo iby'ingenzi muri rusange. Nahoze nkurikirana amakuru ku bitangazamakuru bigiye ariko nanone hagati aho ku butaka bwa RDC ngira ngo mumaze iminsi mwumva amahajabu icyitwa ADF irimo irakorana umutwe ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubugande, maze iminsi wishe rwose abaturage bagera kuri 30 wabasanze mu rusengero. Ubu rero amakuru twamaze kwakira nuko ku munsi w'ejo byibura b'abaturage bose hari icyo bagiye koherezwa gukora. Ese ni iki bimeze bite? Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka Cibitoke mu kigo cya gisirikare tubabwira uko situation ihagaze. Icyitwa igitoro mu gihugu cy'Uburundi gikomeje kuvuza ubuhuha moto ibintu byakaze. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko tugende tuba updatinga amatora mu gihugu cy'Uburundi ari kuvugisha benshi. Ubu tuvugana munyemerere yuko amatora y'abadepite yo yamaze gutangira. Ku munsi w'ejo nabonaga uwitwa General Neva Kash Amashokero yagiye kwitorera rwose n'ishati y'umweru, by'umwihariko ijya kuba nk'igitenge ariko utamenya ngo imeze ite. Ubwo rwose amatora mu gihugu cya Burundi akaba ari amatora y'abadepite yamaze kuba atangira. Aya matora y'abadepite yamaze no gutangazwa ko ari amatora ari mu bujura bukabije. Ubwo amatora y'umukuru w'igihugu arabura imyaka igera kuri 2 kugira ngo atangire. Abadepite rero rwose cyangwa abadepite bari gutorwa bakaba ari bo rwose bagiye kuba bagaragara mu minsi mike cyane. Reka aya makuru tuyinjiremo nyamuneka. Rwose ubu tuvugana harimo ikintu nakita amacakubiri arimo aravuza ubuhuha, bamwe bakaba barimo bashaka kwicana nko muri rujoro ryateye rwose ku muhanda Gitega Bujumbura, neza rwose werekeza mu mujyi. Umugore witwa Ndakugarika bamuhitaniye, Imana nayo iza gukinga akaboko. Ibyo biri gukorwa n'abandi bimeze bite? Ese zaba ari Red Tabara, byaba ari inzego z'ubuyobozi zikomeje guhigana zikoreshereza FDLR, byose gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kubiva imuzi n'imuzingo, turaza gusimbukira hano za Bujumbura turebere hamwe igitero cyasubizwe inyuma. Iki gitero kikaba ari igitero ngo cyari kigabwe n'abantu bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi, ariko bikanavugwa yuko hari n'ubundi mu bakoraga ibi bitendo, by'umwihariko byo gutangira imodoka z'abayobozi bashaka kuba by'umwihariko babakura mu nzira. Turaza kubikomozaho. Uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana yamaze kubaka indake iwe mu rugo, ndetse hari n'amakuru menshi dufite kuri aba barimo barebe n'indi kuri yo n'abandi banyamuryango bakuru wa CNDD FDD barimo abitwa ba General Prime Niyongabo. Amakuru twafiteho ni menshi, ni byinshi tugiye kwagezaho by'umwihariko bidasanzwe. Turaza kugaruka mu Kirundo tuvugana umutekano kuri kote y'abarundi wakajijwe mu buryo navuga yuko udasanzwe. Abasirikari barimo barongerwa ubutitsa, nabyo turaza kubikomozaho, uraza kumenya impamvu yabyo. Turaza kugaruka ahitwa muri ibice bya za Uvira, turebere hamwe iby'abarundi 300 baguye muri ambushi, hagapfamo 150. Ibi nabyo turaza kubikomozaho. Turaza kunyarukira hano za Cibitoke turebere Katanyama z'aba FDLR ngo zaraye zifashwe n'imbonakure nyuma yo kubasanga basahuye bya bindi byo kwimakaza FDLR byatangiye kubakoraho. Turaza kugaruka kuri byishare bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza, by'umwihariko muri rusange. Ndabona hano banyandikiye ati ndi kuri yo. Ubu tuvugana yamaze kuba ahungana na famiye ye, by'umwihariko barimo barajara mu rugo rutari urwabo, nyuma y'uko rwose ngo iperereza rimaze iminsi rikorwa ngo uwitwa General Neva arikora, ngo byagaragaje ko 65% nubwo bari kumwe nawe muri guverinoma, ariko ngo iyi guverinoma uwitwa Reverien Ndikuriyo ashaka kuyikimbiza
uyu General Neva akaba atayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ndabona ariko umutaramu arimo agenda anyandikira, ndabona yambwiye byinshi bigiye bitandukanye turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose we icyo usabwa gusa nta kindi. Ndabona abadede batangiye gupfa amatora atarakorwa, ibara rikomeje kugwira igihugu cy'u Burundi. Drone z'intambara zirasa ku rwego rwo hejuru, nizo zikomeje kugenda zibarasa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rwose hano bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo icyitwa indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zikomeje gukora ibara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu masaha y'ijoro akaba aribwo zirimo kugenda zikora amabara nk'aya ngaya yo kurasa abayobozi bagiye bakomakomeye mu rwego kugira ngo aya matora ateganyijwe uwitwa General Neva ayayobore. Ndabona rwose umuvandimwe akomeje kugenda abinyandikira ambwira buryo ki rwose icyitwa abadede bakomeje kugenda bapfa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa muri rusange. Amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ahubwo munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo. Duhere ku nkuru navuga yuko idasanzwe, ariyo witwa General Neva kugeza magingo aya wamaze kuba ahigwa mu buryo bukomeye, ndetse akaba ahigwa na bamwe n'ubundi mu bo ari kumwe nabo muri CNDD FDD. Impamvu mubwira ati uyu mugabo akomeje kugenda ahigwa, nko muri iri joro ryakeye iyi Imana idakinga akaboko we n'umugore we ubuzima bwabo bwari burangiye. Bari bari mu modoka rero berekeza iwe mu rugo, ndetse ahangaha amakuru dufite bakaba bari bari kumwe n'umwana wabo mukuru, by'umwihariko bakaba berekezaga iwe mu rugo nka famiye. Imodoka yabo iza gutegwa mbushi n'abagera kuri 6 bari bambaye ngo uniform zijya gusa nka kotoni. Abazi kotoni murazizi, ariko ngo zikaba zari zifite n'ingofero zazo ku buryo neza rwose ushobora kuba warabareberaga kukagira ngo niba abanyeshuri ba kera bajyaga biga ari bakuru bambaye za kotoni, ariko ngo abangaba bakaba bari bitwaje intwaro. Amakuru mfite rero baje kurasana, by'umwihariko n'abarinzi babo bagera kuri 3 baranahagwa, ariko aba bantu n'ubundi baza kubirirwa irengero. Umugore we nawe bakigera iwe mu rugo ngo bafite indake, by'umwihariko mu bujyakuzimu, ifite metero zigera mu 130, mu butambike ikaba ifite metero zigera kuri 15. Indake ngo niyo barayemo, mwaba n'Imana buye na famiye yabo ngo bafite ubwoba bwinshi yuko ngo aba badede bashobora kuza kubahitana. Andi makuru dufite atariho ivumbi, usibye kuba abagabo bakomeje gukoresha indake, ndetse bahise batanga itegeko ibukuru mu nzego za gisirikare zibarinda ngo bagomba kumaramo icyumweru badasohotse. Ni nako ubu tuvugana, by'umwihariko abadede cyangwa se CNDD, bamwe mu bayigaragaramo benshi bakomeje kugenda baraswa, ariko kandi bakaba bari kurashishwa na drone. Izi drone ziri guturuka he? Maze iminsi mbabwira ni hari indege nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa zikagwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Airport, zarangiza zikerekezwa ahantu hatazwi. Mwe abantu b'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane. Buri muntu wese ashobora kuza kugisengera avuga ati mwami Imana gitabara. Reka ibi tubiveho bya General Neva ndetse n'abari kumuhiga, ariko amakuru dufite nuko n'ubundi biri gukorwa na ari gitabara zivuga ko zizagaruka mu gihugu cy'u Burundi nta butegetsi bw'amacakubiri bukibarizwa. Reka iyi nkuru duhite tunayivaho, ahubwo tuyigarukire gato mu nkuru idasanzwe y'abanyapolitike benshi nanone bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose nyamuneka bageragezwa kwicwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abanyapolitike hano rwose nahoze mbona rwose ariko bakomeje kugenda bagerwa amajanja mu buryo navuga yuko buremereye, bashaka kwicwa mu buryo buremereye. Abanyapolitike namaze kubona rwose ari benshi cyane. Aba barimo abitwa Agathon Rwasa, hakazamo abitwa Bandakugarika, harimo abitwa aba bagabo ba Gervas Ndirakobuca. Ariko nubwo ibi byose birimo biranavugwa ndetse bakaba banashaka kwicwa, ibintu by'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe.
bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Uyu munsi barahigwa n'aba, ejo bagahigwa n'aba. Ni ibintu ubona byamaze gucangana ku rwego rwo hejuru, aho kugeza magingo amakuru dufite uretse Imana yonyine ishobora gutabara igihugu cy'u Burundi, ari igihugu gishobora kuza gukomeza kwisanga habi muri rusange. Ikindi kandi nababwira hano muri Uvira gato, abagera kuri 300 baguye muri ambushi. Nyuma y'uko baguye muri ambushi, amakuru dufite nuko 150 bahise by'umwihariko bahasiga ubuzima. Ni ku muhanda wavaga mu mujyi wa Uvira werekeza ahitwa za Kiriba. Aba ngo bari bafite gahunda yo gukuramo ibice by'umwihariko byegeranye n'umujyi wa Uvira iza Sarambwe zamaze kugeramo. Ese ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Maze iminsi mbabwira iby'igihugu cy'u Burundi, mbabwira ni iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda, ni igihugu kigomba kwitonda ku rwego rwo hejuru. Mu gihe iki gihugu kitaza kwitonda, kikaba kimwe mu bihugu bishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Mwaba nk'Imana mwe, ibi mukabipinga, nk'ubu tuvugana urugo rw'uwitwa Ndakugarika rukomeje kugabwamo ibitero. Uyu Ndakugarika nimba mumuzi neza, bakunze kumwita Gervas Ndirakobuca, ariko batazi Ndakugarika niwe umaze iminsi wirukanwe n'uwitwa General Neva nyuma yo kugerageza ngo guhishira ibanga uwitwa General Prime Niyongabo. Nawe tuvugana bakaba bakomeje kumugera amagajanja. Ni politike navuga yuko ikomeje kugenda izamo amanyanga menshi cyane, ndetse aya manyanga bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma igihugu gishobora kwisanga ahantu habi cyane. Bamwe baravuga bati dushyigikiye kanaka, abandi bakavuga bati dushyigikiye kanaka. Bamwe bagera hariya bakavuga ati turagushyigikiye nawe, ugabona abarwanya ubutegetsi ati nawe turagushyigikiye. Neva ntabwo tumukeneye ku ntebe, agomba kuyivaho igafatwa n'abandi, kuko imyaka amaze ayobora nta kintu na kimwe yigeze tugezaho nka guverinoma cyangwa se nk'abaturage. Ibyo nagomba tugaruke gatoya ku bijyanye n'intambara iri kurabera muri East Congo. Twongere turabe uko ibintu biriko birahinduka mu bijyanye n'uko intambara iri kuragenda, hanyuma duhanure tuvuge no ku masenariyo ashobora gushoboka gushika mu biriko birabera muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Icambere, hari ibiganiro bya Amerika, u Rwanda rwamaze gusinya, hari n'ibiganiro Doha byagomba guhuza leta ya Congo na M23, ariko tukabona yuko leta ya Congo isa naho iguma yizuyaza, itagomba kuganira na M23 AFC. Hanyuma ku rundi ruhande turabona leta ya Congo, ingabo za Congo zifatanije n'ingabo z'u Burundi, zongewe ko uyundi mugwi uvuga ko ari uw'abamercenaire ngo bava muri Colombia, ariko bakoreshwa n'abanyamerika n'uriya mugwizatunga w'umumiliyarderi yitwa Derek. Izo rero ni yindi option cyangwa ni kindi kintu ciyongereye ku kindi kintu gishasha. Ibiganiro biriko biraba byasinywe, hakaba n'urundi ruhande rwa coalition ya FARDC yavuyemwo SADC, yenda ivamwo n'abandi ba mercenaires bari muri Romania n'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Congo, abasirikare b'u Burundi, ni n'abamercenaires na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya ya Kagara,
iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kurwanira cyane cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kombore la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye muri bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Congo, yenda no Burundi, ndetse Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Congo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. Nagomba shimangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Congo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Congo yose. Muri cya kiganiro mperukana navuze nti hamwe guverinoma ya Congo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bokubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bari barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ibyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nk'uko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu cya mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cyabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Congo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba
iyo migwi y'abakolombiya murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu banini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari babishizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Derek yagiye kwitabaza wa Colombia, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaire nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, aho abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara kugeza aho abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare cya Uganda, cya Kenya, cy'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona ko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga. Ariko ko gutsindwa ari ejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnels, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkora baratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi yuko bazotanga izo minere
hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo, ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, ntishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidere, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe koalisiyo ya Amerika niyo koalisiyo baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFCM 23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare, ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma muri Afrika ariko rompi y'amanyantege nke, kuko barahahombera, kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrara y'ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka inyungu, kubaka sekirite ku nyungu za investissement z'ivyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nabwe rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta, yaba igisirikare cyabo, yaba imikorere yabo bidashobora kuba sekirite kuri investissement a long terme z'ibihe birebire. Ngomvye kwegeranya mvuga gute? Ngomvye kwegeranya mvuga ngo Kongo, Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko u Rwanda, Amerika, Uganda ndetse n'Uburundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi itizewe. Nicyo gituma rero burya Abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'Abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro, kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke vya Doha biya byamaze kugwa mu mazi, byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanye mu mutima wo kwifuza kurundira amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma basubira inyuma, bahita bakurikiza amasase. Nabo buriya muri M23
hari hamaze kubamo imigwi bijanye n'inyungu bariko barabona mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Ico gituma burya ibijanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iriko iragwanira uburenganzira bwabo canke iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira. Ico gituma rero mubona yuko M23 ikwiye kuhagamira. Hariho abantu baje nyuma nka bakabira, bariya bananga, bariya n'abandi baguma baza bakabashiramwo, bakwiye kubereka yuko kugwana ubu nukugwanira kubaho, kuko nabo nyene ubu nabo nyene baciye imanza zo kwicwa, abandi bariko barakurikiranwa n'inkiko zo muri Kongo, ku buryo mu gihe botsindwa urugamba byoba ari ibintu bikomeye. Ico gituma rero bakwiye kuba maso, ntibasamazwe n'inyungu biyumvira yuko bohava babona mu gihe leta yakwemerana kwicarana nayo. Ahubwo ndabona AFC M23 bakwiye gufata umurongo mugari, n'impanuro nagomba gutanga, bakwiye gufata umurongo mugari wo kubohora igihugu cyose. Ibyo biganiro bituma bagenda basubira inyuma, bituma bagenda badohora gato, bigatuma umwansi bagwana nabo yiyubaka, aronka umwanya wo kwiyubaka. Ibyo bintu nabyo bakwiye kubona yuko ari yindi ntwaro leta ya Kongo iriko irakoresha mu kubagwanya. Rero nico gituma ibiriko biraba, ibiriko birashikira M23 AFC bikwiye kugenda biha isomo. Hanyuma ikindi no yiha burya urasirazuba bwa Kongo mu cyane ndiko navuga Kivu y'Amajepfo idashobora kubona amahoro mu gihe ubutegetsi bwa Bujumbura budahindutse, kuko niyo bazariyere y'imigwi izoguma ibera ingorane AFC M23. Cyo gituma mu nteguro y'ivyohinduka y'ivyokorwa n'Uburundi nabwo bukwiye gushikwa kuri programme ya leta zikwiye guhindurwa kugira ngo akarere ka East Congo, aka karere kagatanga kugera epfo, iyi parti yose Swahilifone ntabwo yashobora kugira amahoro mu gihe Burundi bukiri irindimukiro canke ubwihisho bw'iyo migwi yose ibakinga canke ikorana na leta ya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga nuko AFC M23 nimba afite n'abayifasha bashigikira bakwiye kwicara hamwe bagakora programme ndende, bagatahura ubwo bujanja bw'ibiganiro bisamaza leta ya Kongo, ngaho yirutse Doha, ngaho yirutse Uganda, ngaho yirutse Washington, ngaho birutse Angola, ngaho birutse umenga bahereye Arusha. Urumva baguma bayerera mu isi yose barondera ibiganiro badashize ku mutima, batifuza ko amahoro n'intwaro nziza yasasagara muri Kongo, ariko bikaba ari ibiganiro vy'uburyarya vyo gusamaza vyerekana nubwo babishira ku mukono bakavyemeza, kuvyitondera no kubishira mu ngiro waba umugani. Muri make nivyo nagomba gushikiriza nyuma yo gukurikirana amakuru atandukanye, ibivugwa hanze, ibivugwa n'abanyaburayi, ibivugwa n'abanyamerika, ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nagerageje gukusanya kugira ngo nkuremo igitekerezo kimwe cotuma tubona intumbero yuko ibintu biriko biragenda. Kibazo rero aba bakolombiya nabo baza, sinzi nimba bazosubira kugirirwa imbabazi nk'izo bagiriwe bariya bandi b'Abaromaniya. Murabona uko bamaze gutsindwa biviriye Goma bagaca mu Rwanda, n'imigwi ya Sadeke ikicira mu Rwanda ikigira.
nibaza yuko mu nteguro y'urugamba rukwiye gukurikira hakwiye gutangwa icigwa kuri iyo migwi iva mu mahanga iza kwisukira mu karere k'ibiyaga bigari, bamenye ko mu karere k'ibiyaga bigari hariho ingabo zihagije kandi zishobora kugarura umutekano.